Palat lai pesan Tylli ki producer group jong Kynhun Nongrep Kynhun Nongrep Lyngba ka program fokus hagabana kalian ka Tnad Basin Sha kala sami ki song jiarap ka blokot ki pholak tingka yagni ka program la pulong haga khatlai tarik ujamang arja arpuar haga science hall nongpo haga boba meral bonds e mulawan bandan lang kamukong san lembar kiwe ki officer na lord Kynhun Nongrep na keleng ki shnong joka Themri boy district yagni ki song Pisa la mangkar pang na kabanta ban ai jiarap ki Kynhun Nongrep ban penhe ki kamrep jongki berkumjuru ban ai mensim haga ban penya yo ki marrep affair project NRM Natural Resources Management Project fokusan atau kata-kata menjadi terkong dalam proses antara selap dunia di semua tengah menjadi terkong dalam proses bisik terumarian kepada serta bertunding pentai telung fokusan dalam mereka dan yang dalam kesin lebih kedua penetrasi rentak bagi Darwasnong bagi village development council dan kakuno benek persak di telung jadi kerana no ada telung nama perima sampai ke jilong dalam harian ini orang ship kemana terkong ubah mungkin kemana terduk dalam tani tegal ya kita telung mungkin orang sonsong dan tani ini lepas malam bertunding bertentangan dengan proses olah boleh lah kepang ini pada cukup kuat. Ini jika itu jadi produser grup kerja resmi biji bagi jengat kalian dongkar sokar dan logistik berku sampai itu di pagi yang lain yang itu juga jadi di sini.